Second Hidipi Cup Men Football Championship 2025 apharman Hidipi pathuaklam along mesen pen angdung kitipon. Patumi matijong ni phaing ko ni numbering ko rai si Borjan constituency hawar Hidipi pathuaklam along Karbianglong Autonomous Council EM Surjorong Phara Kortea Kibi Karlitang Munthirong Phar Chiki Momen Pen Second Hidipi Cup Men's Football Championship Final Mate angdung kitipon. Labang so along al hisar po aman pen gachitong doon Karbianglong Autonomous Council EM Makahai Surjorong Phar Lapen Board Chairman Food and Civil Supply Akahai Philip Teron ex-EM Jivon Chandro Pathok Board Chairman Nobin Terang Lapen Roson Teron Karpi Jutang Asong pen Akahai Jonasing Teron Lapen District Sport Officer Akahai Dilibrong Hang Lapen Hidipi Sport Association Pong Chun Bang Akahai Kaman Tiso Lason si Pinang Ankit Hekidi Ngatum Chitong Dun Pen RDP Dun Si Mesen Pen Angdung Kitimate Closing Ceremony Paman Ponlo Labangso Football Final ke Pathualong Hanjang Langso FC Lapen Hills United FC Ditpuato Mangbong si Pathu Ponlo Bangso Pathu Pon Bomahut First Half Ahut Anke Pupu da goal chipyun edelo bonta second half ahut abang Hills United FC atum abang kachiting cherajo goal hinit hapsi Hills United FC dipuatum abang goal hini pen chipahai ponlo labang so ke pathu pon along best goalkeeper kachipalong pon laki pin potiso Hills United FC lapen best player sarpang rirong phar Hills United FC lapen highest score Archim Hanse Dilailang Lokso FC pensi chipalong dunlo Lason si Bangso Football ki Pathuang Dung Kiti Mesen pen si Pachun Ponlo Borjan pen Hai Singing Leng Nang Kilo Birta Northeast Inglong News. Yang Leng Hidipi Cup Pathuang Dung Kiti Dipu Hills FC la pen Hanjang Langsung Football Academy seperti Pathuang la pen ini bol Kiro Phara Kachiki momen pe sini semua sukses pun. Coro pajolo Hidipi Sport Association kan alang itu mabangso football nang pathupi nang si paduk people lang coro par pajolo ko nang klong ko. Lalu la si pini la bangso ke pathu along isi mesen anthek ke pathu klang kono monong lo anso se alang itu kan ke pathu hidimi pajolo pontulo. Isi lalu la si la sobang so football pathu mangkala hemo isi bangke mo pen de thana song ni isu jang to phan an so se ke pathu hin kang pur pon ani porung pon phan isi la so ke mang kon la ako isi bangke la lo ni tum thili balon tum hem isi tum ani mu 2005 peningkan karbi pening masaron hot so aron hodalan chiwo yunju asalang thane tum akin ta Kosong aku pohon itu mang ang ciki mupon dari fan ko lamang so gibi tinggal di pin so gibi fan ko alam tepen si to ciki momen pen padula na si tumang no dumom lang pang hek padu fan ko na si lancho lo si churu palong dak di sport association fan do kami langsung diklaim ke dalam kecil padu na pen ako samjin pen lamang so tournament pajeti bo si langsung si klaim dam media fan langsung ta hek me pero so muning ta sempat apora hut so kap ki patu pen an so se tum sport hen kang tu punya fan duku sini pen ito lah di